Sibingelele kuphi nakuphi la kufinyeka khona lo mbukiso. Sicela ukuthi ni-like, ni-share, ni-comment, ni-subscribe. Okukhulu kunakho konke lokho ukuze nizothola wonke amavidiyo esiwaphostayo ngaso sonke isikhathi. Zithi-ke zanamhlanje singiphathele zona inkakha ezokusakaza uZimdola wakwaBiyela esimazi lapha kuKhozi FM. Useveze indaba zokuthi-ke uyashiya ekubeni u-MC emcimbini kakhulukazi kaMaskandi njengoba besimazi ukuthi-ke bekade u-MC emcimbini eminingi kaMaskandi. Uthi-ke enkulumeni yakhe akusavumi ukuthi-ke angaqhubeka abe u-MC. Isinqumo sakhe-ke lesi asivezile lapha kwi-page lakhe la ku-Facebook. Sethembe ukuthi-ke naye bevulela abanye amathuba ukuthi nabo bayiveze amakhono abo okuba u-MC. Ngenza ukuthi sicela ukuthi-ke ni-like, ni-share, ni-comment, ni-support ngayo yonke indlela ukuze nathi sizoqhubeka silokhu sinethulela amavidiyo ngaso sonke isikhathi, sikhule sibe umndeni omkhulu wezindaba. Sibonga kakhulu-ke iy'ngane zakwethu.